Mungia kami adi blok habanok be khobja National Highway Assam Agartala Road nisimi champalai thangphai lama himbotok kahamni bagai logo hamkani bagai lama sramjagai tongo brick soling khlajagai tongo belekina kaham kami amsayo thangphai kahamni bagai hapang lak crore sabai tongo belai kaham phiaba kaham huntani busuk kaham nugi manai chini mangpiliwo Satai kelayo tipasa amsayo lamarang ni goti bahai nukuna sawi mano tipasa amsayo hapka ke lama nungba be simina sawi manfo omo tipasa amsai tamni hunba lama hamya obhane salama khanawo tamni hunba tipasa amsayo hapkano lama hamya gudra mudra kekang mukak abo salburumni koktamawo kasai phayo tangai hamya aboni kathang yakomo tini haina hai nugi mamphinai jora thugno lama hamya rungnok hamya tuni sep hamya rok nugi faikana srangchati koktama ni bisingtei tini haino hai tei krungsa thayo low quality material chapuloi lama snamoi tongmani lama boi tongmani mangpili nugi maunai kebo mungsa saya siring haipano koktama siringya low quality material simia brick soling samungo kaisa material bai te kaisa material thaje id bai te kaisa id kapha thaniwo manjo thaniwo lama homan yakheba dressing khlayan nango aba he mungsapon khlaja gya obahino mangpiliwo kasai phekya nainedi chini koktama thumani khuktai tei bini mangpiliwo lamsago srang jodi tv channel naiktonai khapangni ta khotai bukhokchano angno me ajde barman chini channel habadong de bukhaktai khapangni ta khotai bukhokchang kasara kisisa nongko lena namo bai nong buskango ang phaimali chini channel habanogo bai ke mala sakhameng ma bai hani bagai tini thik Hai basaja kerengsa bolongni lama katal. O lama katal mungia kami adi blok by khobjak. Oroni thik mungia kami blok ni chairperson yakhaba BH chairman borong manang masang sar sunil de bormani khoktui no mankha je o thayo borong ni PDF da yakhaba na bobhai scheme obeseng phone by kerengmani bisingtei boni no saga je orobo brick soling khlaitani low quality it even dressing klayawai khuluk balok khai orobo samung khlajak tongo phiaba जों थिक ताबो ओ थायो कबुई मांगपलि तामो जों अबन तन bagani chini chini habadok ni bakate phaiba jak ang sakpang kabama comment phaimano kabama comment dimano khapani ta khotai bukhsang farajai engineer yakhabarung serungai engineer bose cost thokai abo ang sakpang masaibano even bobo khoroksa bukung bara abo ang bono respect ribo portomani bisinde obos sawi mangkha je bini bumung khoroksa pranab debarma mungia kami artiblogano o engineer bini bono ayu o samungni yakhaiba hapang bono berjak o samungno tuyi ya farjak tabo orobo nukbani hingkai morok phai na phemano je o thayo hapangni bukhakte logorno sebri mani seb ribune tongo hapang sebri yang ya hapang tini obo haikai sebri tongthani joto engineer ni komo saya masa musu engineer isu songkok engineer phiaba ayu engineer hinjangai rok je low quality kai samung khlaimani hasteo krung thayona mangpli abo sudu sarang chara habanok ni bkhago simia sarang chara habanok simia joto habanok no dong hajiko jong obono yakbai khobai manko katal bumani jong khobai nailenai yakhaba yangni it kisa kicha rungda tomani abo bose quality jong nailenai jong tabo pulano nailenai yango je ani yagrane mangpli no nukhone man tangana oro je it bothai oro khiklaija pulano man phagya oro no nukhona mo ruti bekarani ruti sathaya haimo i obokhai tibrasa kamio bojak phaimani mano nugi mana mo it busuk mojbut yakhaiba busuk quality ka hamang kija bono kafi ge ne na iko obo hangkai kami am saya samung solimani bebak it buthai obo haing na ladi ka joto gumra ngai thango o sakadai tumo malkhung laika hangkai o sakadai tumo malkhung chak laika hangkai no nugi man tona o it obo haini bagino mungia kami ardi blog ni BH chairperson
borong manang mosang sar Sunil Deb Burma जोंनो ककदुक बैसावै जों थिक अ थायो फाइफा बजाक अबनि यागुलो जों मुंगिया गामि आरडि ब्लगाव थानाय बबाय कक सालायनाय भिडिअ बाय कक सालायनाय जे लामा कताल तुमुं न ईद बथाय बना हंखाय ब्रिक सलिं खायना हंखाय पुइला तलाव समान मा खालायो बनो एक नम्बर 2 नम्बर समान खायमानि यागुलो राबिस ना नांगौ अ राबिस नि साकावसे बनो मा बनाय समान नने बागै अरबो नुगै माखा थिक आं ताबो जे जागाव थिक आनिगासिनो हरि माखान र अरबो हंखाय अरनै साय प्राय इंयाफाना 5 इन्चि कुथुक अ थायो उरनै साय 5 इन्चि कुथुक थिक यांगनो हरि माथाङा आं जे ताबो थिक जागाव बासै तंमाने अरनै साय यांगो 3 इन्चि कुथुक बट तार माने अरबो परिष्कार क्लियर साफ नुजागो अबो तलाव ड्रेसिंग खलाया तलाव ड्रेसिंग खलायावै सामुं तांजामानि बागै अबहाय ओ जे ईद बुथाय नरम आं जतो ईद बुथाय नरमनि सायाव र सापुलि बजाका पियाबा सापुलि बजाका ईद बुथाय नरम तंग क्राक बतंग यांतै तुमुंनो मालखं हिलिक लायखा हंगाय ओ ईद बुथाय गेलेबै थांगाय वाति फायकाय ओ ईद बुथाय नि हा जे गेले माने हा तुमुं अरने कंखबै थांगाय बा बै कसबै थांगाय गेप उनाय फागोनाय आस्ते आस्ते लामा जे हापां सरकार मुसुक बिसि जरतै रमै ओ लामानि जे ब्लिटिति याखाबा आयुरि मानि ओ आयुनि मते ब तंया उनाय हारता गुलायनाय कासेरे लायनाय अबो हायकेनो हास्तेबो क्रुं क्रुं थायो मांकलि नर नगै मानखाना थिक आं तामो हा खुरि फुनगानो अरबो तलाव ईद बुथाय ओ ईद बुथाय अरबो कम से कम आं थिक ताबुक जे बर्तमान बासा जागबाय आनि ओ याग्राने मांकलि ओ अरबो 6 हिन्ति साथे 7 हिन्ति डाउन उठुक अबो बाहायकेन मानबा अबो हंगाय कामी आमसायो सामुखलायजों माने खाबोनि ताखते बुखुचों नर नगै मानखाना थिक अ जागावो अरबो आं थिक बर्तमान जे थायो ताबो बासा जाग अरबो ओम सिकम लेभेल बाय ओ लेभेल अरबो हाकर 7 हइते 8 इंच कुथुक अ जागावो हेंके बाहायके अर माल खुंचलिनाय जामटिं खायोनाय अबो हायकेनो गोताला चिकन चिकन गोताला गोताला तो गोताला नछय चिकन बो गोताला कतर बो गोताला अबो हायकेनो इन्दी पेस केस 10 केजी सिदी रम जागबो ओ केस गाड़ी खुंसे सिदी रम जागबो एक ओ केस किसा गोताला बो एक ओ एकई गोताला कबां गोताला बो एकई गोताला सुं मंगा बसे ताबुक सबकी साथ सबकी विकास कग्रिमानि हापां आईपीएफटी बीजेपी सरकार फाइबानि यागलो खाइनो दङ हापां फियाबा किछु संख्यक इन्जिनियार किछु संख्यक आयुरनि बागै तिनि हापांनो यासि सरनानि सेप साबुरि सरकारनो हामिया होनाय खक पेपारनाय साबदाय ताबो सुं मंगा बसि ना बरकनि नाहार मुंतामो और हापांनो बरकनि वानसुक मुंतामो बसकांगो संमारि 2023 आं बीजेपी ना हामदगै कक सामानिया सीपीएम ना हामदगै कक सामानिया त्रिपुरा मा थाना हामदगै कक सामानिया अबो हायकेनो मांगलि थुमन बागै जों फाइ सबायजा खापनि ताखौथाय बुखौजों चिन सांजारि जों हाबानाव दे बुखाखै नरक साइमानो अजित देबरमा आगिबक मांगलि खाबांमा थुमै फाइबानि गरंसा थायोपना बात करे अबो हायकेनो तिनिबो अ पूर्व लक्ष्मीपुर आमसाइनि बलं लामाते यांते नेशनल हाईवे तो पावो यांगानि बसकानि हिंगाय जानि कैमरा खाइतनानि उखलंनि मांगलि हिंगायांगो कामियो थांमानि दीर्घ 25 बछर बाम शासन गोबांमा कयमंगलाय सैमंगलाय दरखास्त रिलायखा आदाय खाइलै मैया अ सीपीएम नि गणमुक्ति परिषद हिंजानाय रक खाकला बुई आंनो नेता हनै सालप फारिकताम रानदि बाता थके चालांनाय रक रिलां मैया लामा फियाबा आईपीएटी बीजेपी सरकार फाइमानि यागलो लामां दङमो अबनो लामा ओंगै तमानो लो क्वालिटी खलायनाय साबो ड्रेसिंग खलायरियावै कासाम खलायनाय साबो लीगल आबनि बारजाबो तंनाय बनो आबनि दाय बर्तमान जे आयो इंजिनियर बनो दाय मानजै तनै खापानि ताखौथाय बुखुकसं अबो हायकेनो जों नने बसकांगो कुबै मांफिलि तो बनाय ताबो मुंगिया कामी आरडि ब्लगाव थानाय अरनि बीएचसी चेयरपर्सन बरमना सुनिल देबरमा मालायनाय ककदुबै करन थाबोबाय ब्रेनि ककदुबै करन माने तुइनो सुनारामा फायतिना हाजिको
मा फाइके अबाहायना अवस्था अब बिनि खुक्तुय जेहेतु हापां नबरक आसो खामप्लाय लोक संग्राय देव लोकरक हरजाक बरनो आसो लाइजा ताबु बाबा हाया परिबारन साइनिया मानसि तुनि सांजेरि डिभिजन नरनि बस्कनो आंगो जिद्द बर्मा नरक नुबि मानखाना अ लामा जे सापांनि बखाक्तै सेब्रिजाकमानि लोक हिमानि अरो जे इच्छलिनि कटाल ब्रिच्छलिनि कटालनि गेप परिमाण नाय नगरि दरो या सिसागु म याक बाय इदो बनइक इ बमानि बबो हाइके गेप नायग्रादि ए गामि आमसायो हंगे एदिसि एरियाव हंगा अबो हाइके सामुं खलायजागु हापांनो वाइरे वाइसावबु पाब्लिक टेन्टायु हापां रिबुइ दमो गेप खलायै मरिखा बदि हिन्दा हापां साबेले सुमुं गरमा हाजिको जतो गेप अरबो कुथु अरबो कुसु दर दुमि मानखाना अबो हाइकेनो गामि आमसायो सामुंमै दं हाजि लो क्वालिटी खलाय सामुं खलायजाक तंखा कक्तमानि बिसिंतै सावि मानखा अ सामुनि बागै बारजा मानजाक ओंखा तिप्रासा बुसा मुंगिया गामि आदि ब्लक हाबानकनि सेबक खलायनाय इंजिनियर प्रणब देबबर्मा बबाहाय लो क्वालिटी सामुं खलायजाक तंखा आबो मांगपिलि व नुगि मानखाना अबाहाय मांगपिलिनि कक्तमा नुगै मुंगिया गामि आदि ब्लक हाबानकनि बीएससी चेयरपर्सन सुनील देबबर्मा तामुसागा खलायनायदि बिनि खक्तैनो हामबाय फ्रांसातिनो तिनि आनरफाय दुइटा सोंनानै बागै बेमाबा आसले सिनि मुंगिया गामि आदि ब्लकनि बिसिंति पुरबुला खिपुर एडिसि भिलेज ए रुटु PWD से ब्रिक सोलिं दंमानि प्राय 1.5 किलोमीटर सामथिं रंगानो इंजिनियर बिसिनि प्रणाम बाबू बो ब्रिक सोलिं खालाय दंमानि असले और जरा ब्रिक सोलिं खायने रो आनो साका सार ब्रिक खामिया एकदम ईट एकदम नरम ने जे खबर हका आं तिनि निजेबो थांनायखा अंका आंबो सावनो जे इंजिनियर न अबनो काहबा खायनि बागै जाता ब्रिक सोलिं इ दगनो काहाम मिलेन बागै कारण ब्रिक सोलिं न सासा सालियामो अनेक दिन दीर्घ दिन तरिवि यांते आशा जावा खाय नामाय बरक अबनि बागै और लोकेलि जे पब्लिक डिमांड खायमानि अमन बरनि सक्सेसफुल लुंजाक दङ एन्तो अ जागाव इ जुदि 2 नाम्बारनि थाखायथ' ताबु एमनेसे गारि कटर थां दङ अ लगे लगे बाय थांबायनाय इंखाय अबनि बागै आं कयो जे अरन इंजिनियर साहेबनो इ जाते 2 नाम्बार याते खायै तेबो सामु काहामखा खायै सर ताबु जेता आरो लो क्वालिटी इ जेता डाम्पिंग खासे तमने अब कि अ लामा बरने ने कौता अमा तो आं तो ताबसे जाते इंजिनियर आं सायाको आं साkai इ थामिया तारिदि रुमि तरिदि साजाक ओंखाय आं दिनै सोगोराव थांनाया इ दुंजाक जागाव थांनाया सामान्य किसा खायले दंमोन जागाव थांनायखा ओंखाय नाखाखा ताइस आं थांनायनाय खारन आंथ' अनेक बছर दङ ब्रिक सोलिंनाय ब्लेकटप बुफ्रुंनायनि आंथ' ताबो कुनु सिउर फुरै ओंखाय आमा कासे सिस्टेमेटिक खायसे ब्लेकटप खायना नांगौ ओंखाय अबनि बागै अ एलाकानि बर'रक जेहेतु साका आंगमन थांनायने बुनि दफा हनै यासे सुलाइमा याक थागिया तिपासा दफानि लोगरो बायथांनि यागनो गामि आमजाय हामगानि बागै सामुं बारजाबो रुजांनो दंगो गामि बिसिं बुनि दफा हाबि मिया तिपासारावनो हाबै सामु दांगो याबा नगनि बुसा नगनि थै हुंजानाय रंनि आगुलिवो दालान पाकी कुसुक उंफानो गामि आमजायनि लामारनि गति नुगै बरनि बखानि थै यरिया तामनि हनबा अ लामातै बर हिमना नांया अ लामातै बरनि बुसारं हिमै रिं नग थाना नांया गामिनि बुसा सरायरो अ लामा हाइमेतिनो हिमै रिं नग थाना नंगो याबा बरनि बुसारो गाहाम लामा गाहाम मालखौ गाहाम रिं नग पुरै दंगो बखानि थै कलाया साथाय कलायो कुबि कक जरा थगैनो गोखा फियाबा गोखा कमनो सानानै नांखा अ कक्तमानो नुगै अ मांखुलिनो नुगै